पाउसदे जुम्फम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे ISAC की मेंबर आपकी ऑर्डर हंदोखरे स्पीकर सु दिल्ली यौखरे गो टू हिल्स बॉयकॉट तौबगी खोंजंग सु सावगनरगले मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर न थोकिबा नोटिफिकेशन अमन मणिपुर तंबा के एमएलए निपान हिल एरियाज कमिटी की मेंबर ओइन हापसिलबगी ऑर्डर अदु हंदोखरे अदोमिनमक असुमना संगसिलकलिबा लेबाकी गो टू हिल्स अनि बॉयकॉट तौबगी खोंजंग दि लेपतन सावगनरगले Sandel gi Nagalup ke anasu asum gi khongjang sakolo tu lenga ki go to hills ani boycott tona na baware blaukhre Manipur Legislative Assembly ki secretary ni kotek phiduna ngasi speaker gi mingda thoki border amra September amgi order adu khudak ta gi handokle haina khangan khebane ngasi thoki border adu da pallebu humde Manipur gi Assembly constituency mapan gi MLA singbo Manipur Legislative Assembly ki hill areas committee gi member oin hapa gi order adu chanhanda ba galoinana nauna member hapluba MLA ni pana pirakpa application sing the jumpham orga amadi hiram as the state asigi stakeholders sing parak to wakhal tamina duna hena phaba mari amasakat na bagi nabak September amada thoke borana do kudak tagi handokle aina palle amarom da tampaki MLA Nepal Hill Areas Committee gi member hapage order ado handokra pamatung da Manipur Legislative Assembly Speaker Y Khemchan ngasi Delhi ta paisan kre aire pause sina phangba pauna hai Speaker Y Khemchan na bado karam na member sing asi hapjin bagi order thoke banu amade Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 ga mari lainana Center gi lusingba sing una tu wari sanagane Manipur Legislative Assembly Speaker na hokiba September amada thokiba order amada kairau AC gi MLA Lauremba Ramesor thangmai ban AC gi MLA Khubaksam Joy Kisan Langthawal AC gi MLA Karam Siam Langol Nambol AC gi MLA N Loken Oinam AC gi MLA El Radha Kishore Lilongi MLA Y Antas Khan Wangkem AC ki MLA Kemegasan Ramadi Hairok AC ki MLA Thoksum Radhyasyam Manipur Legislative Assembly ki Hill Areas Committee ki member oina khalle haina khangan ki bane order aduna maram orga lamdam masigi singi tongan ba lup singi bai ke akan ba kholau pya lak ba galoina hauki ba September mari da Manipur Legislative Assembly ki secretary na khutek piraga speaker ge mingda thora ki bo order amana Hill Areas Committee ki member oina nauna hapsilora ba MLA sing pirakba application sing de jumpham borga makhoi membership atu matam khara chanhandan thamle aina khan khabane madugi matung tarapod all tribal student union Manipur na masida yaurba tongan ba singi mahiroi singi lup singi apun ba mifam amana hariba order adu September mapan bhawagi manung da handok na demand tawba kolona na house da puthoki da di Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 adu puthokna da ba akhana ba session kauna da ba demand tawkibane Loina da lenga na changsil ba go to hills ani asi boycott tawna na bawari block ki balai khrabane ngasi speaker na thokpo order adu handok pagi order thokrabasu Sandel district ngasi bang thokiba Sandel gi naga lopsingna achum ancham hamadi ki SO general headquarter ki losing basina punna bang thokpa apun ba mifam amana lenga ki go to hills to ani asi boycott tawna na bawari blawre aige asum ancham KSO general headquarter Sandel Naga People's Organization Naga Chief Association Sandel Naga Student Union Sandel amadi Naga Women Union Sandel ki President na punna khuriek piba declaration amana hai asum na sangthile Hill Areas Committee na recommend tawkiba di Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 kanana ba house ki akana session kaunu ba tawri ba demand loinana Saidul latabi area di karak Manipur Legislative Assembly ki member ni panbo Hill Areas Committee ki member hauki bi order adu handok na ba tawri ba demand adobo Sandel da pang thokiba consultative meeting aduna sakuna da balem nake loinana asum na sangchilak liba go to hills ani soba tangka ki thorum sing boycott tawna da warep sulau ki aire amarom da minister and period lagleba September tara da Sandel district da pang thokadoriba go to hills ani soba tangka ki thorum da sarugya ga dore minister jawna pang thokadorba go to hills to asida Sandel district sakpi karong block ki manung da leiriba anal civil society organization sing Anal Naga Chief Association Sakpi Karong Anal Sinu Rule Sakpi Karong Branch Anal Lel Rule Sakpi Karong Branch na Chief Minister ki Sandel Khongchada tu taram ogli hana press da thadorba charora mana aire Anal Sinu Rule Sakpi Karong Branch Anal Lel Rule Tangpi Sakpi Karong Branch na Chief Minister ki Sandel Khongchada tu taram ogli hana press da thadorba charora mana aire Panwajabadi Kuki Chief Association Sandel Kuki Women Human Rights Sandel Kuki Student Organization Sandel District
Thadau NPM di United Jau Organization da NPRN ki go to health ani suba tangka ki khongsada sibo taram no ugli hana phongdo ke balai khrabane sagau metric ton tara euro ki lebak sing da pukre organic outlet chu ang dokre lamdam asigi geographical indication GI tag tawra ka sagau metric ton tara asi Europe lebak sing ki nabak minister nangthom birena CM secretariat ki lamthakre thormadu ka mari leina NPRN video conference ki khotangda Pune di Bengaluru the organic outlet hang dokre. Tharumadu the Wangala do minister high still lengan Manipur Organic Mason Agency. Momaga kusam the lobby about the entrepreneurs in Gidamakal Semlaba skim singi kutong sa pangaduna lakle. Busy when losing Baleka kasi lakpadagilam damasi anobo mayul amat pangamle. How can he any kakta the Mamana Lupa Kuru Humpoganipan from Gipotok put Manipur Wang with the Tato Pangamke. Long missing about the entrepreneurs in Honda balip da pagi matak talenga ke meke ki loan amade startup na singba khudong chap sing paper ke lamda masigi set melon phagat pangamle COVID-19 ke pandemic manung da su miam da apa mana masing sing jum da phangane ba mobile application sem da lake masi punba si punda hona min badagi mai pak pane Bengaluru amadi Pune da thaki ba pothok sing ningthina packaging to budana tana flight fawa sako phangan bangamle adum moinamak pandemic number oidana miam na awaba mayok nariba matam da thage tolo bhengatrabadi thabak thadokani aina kangbu sing thabak thadokani haba kangbu sing thorak lipa silam dam asibu nung siba wat pagi thawne laibagam bagi citizen warbadi isa isa na parba sinpham aduda laibago dugi kathok pangam bane lamdam asi khusa haiba made khang haiba mioi kya ama lairi bane lamdam asi thamoi sena nung siba ngamlabadi khwaidagi mangjil thaba phurba masu oiba ngamgane Pune amasung Bengaluru khaktan tan lebak asi ke tongan ba metropolitan city sing dasu organic outlet sing hangdok na ba pandam thamle masina lami sing khaktan tan lamda masigi sanbelon phagat bangam gane thabak suban nom ba tan da hona jage aiba mioi sing da lenga da sel ge mating awat pale heloi masigi da hona ba kan ba mioi sing MSCB dagi lol lobio lamda masigi pothok sing mapan da thadok pangam leba asi miham ge mateng nane mahatarak ba atop pau amadana drug sungpham thowai khre Mayang Imphal Police Station ki manung chadaliba Mayang Imphal Sirai area da SDPO Mayang Imphal El Megasandra ki miyang makha da Mayang Imphal Police Station ki OC O jo mangal na lusing pa team amada thiba humba ki thabak chatthaba da brown sugar jonglamba mafam ama thogai kre Police lagi phangba pau sen makha ta na hai agak na pau ama phangba dagi Mayang Imphal Sirai area da ngasi nongthil bunga brom ta badagi thiba humba ki thabak asi chathake bane tungda Sirai Mayang Awang lekai daliba Muhammad Aslam sahi kun kamapan apok pagi meng Muhammad John Rodin kau bamiyo amagi jumda yamna singhaningai oi pamong da lotuna leramba miyo yamanong tilpuk ama makhairom taba matam da phaba ngamge Police ki team batu lakpo ubadagi ato pamiyo ani amsu nandok tana siange phagana bamiyo edu wang pohong chathaba matam da mahak irong khunok masindagi Muhammad Nawaz Khan Elias abo sahi kulumdoi apok pagi meng Muhammad Samiruddin kawi haiba khangba ngamge Magna pangdorok padagi mafam basida brown sugar sumbagi tabak tawi mahak sum mafam basida tabak sudan leibani haiba khang bangam khe miyam guloida na Muhammad Aslam Khan gi mayumda makata na thiba humbagi tabak suthabada leader yang manga khe ammonium chloride solution jawba bright angang ba ama ammonium chloride solution liter humpu jawba bright higok ama ammonium chloride solution liter humpu amadi opium jawba bright asang ba ama plastic tab ahang ba ama gas cylinder ani Sunu khau bara ama rubber glove Aslam gi mingda leiba voter ID ATM card PMJAY card Aadhaar card smartphone Aktiba angang muri singba polom kaya phagat pangam khi haire Nawaz Khan ba makha tana wang pong sa thaba matam da sian ki ba mi ani ado drug sungpham asigi jumbu Aslam Khan amati thapal moi jingdagi Muhammad Tarek sahi kun ga mari suraba mi singni haiba khang bangam le makha taba thi bhom ba ki thabak sa thana ba mati logi oiba thabak sing pai kana na ba Mayang Imphal Police na FIR number register tawkre aire Kosem na promotion pikraba class 12 ki mairoi chama hin mana physical exam saruk jage hairakle Kosem na class 12 ki physical examination mathang ta da pangthok na ba sem sakre Leba ka sige top state kumda Manipur da su COVID-19 pandemic ki second wave ki akan ba saitheng mayung darak padage masdagi ngak thong na ba lokolak pa akan ba section thorang singe manung da state asige mairoi khunai posu kalhongna ba ki damak academic session 2021 ki pangthokpam thokpa higher secondary school leaving certificate examination pangthokna ba thorang torom labasu pandemic asina maram oiduna pale cancel torom matung da bari lena ba authority ni siang ki ba kanglor ki manung da class 12 ki mairoi singi marakta tofon sing pa khan gi trabasu kanglon sike manung da
लाउथोकिबा रिजल्ट अदुदा पेंद्रब माइरोइसिंग मखोइगी ओइनदि फिजिकल एग्जामिनेशन पांगथोकपियु अमसुंग मदुदा सरुक याजगे हायरक्ले सही खुदिंगे काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर को सेम लौदना पांगथोकिबा हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021 अदु हायरप मरमसिंग असिदगी पांगथोकिद्रबसु मणिपुर गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट अमसुंग कोसेम की मरक्ता पांगथोकिद्रब एग्जामिनेशन असिगिदब रिजल्ट आउटोकनबगी मार्क पिननबा माइरोइसिंग असि क्लास 11 की परफॉर्मेंस अमसुंग इंटरनल मार्क असेसमेंट चिंगबद जुम्फम ओइदना खमजलकबा मार्क बेसिस जुम्फम ओरग एग्जामिनेशन पांगथोकिद्रबसु माइरोइसिंग असि के रिजल्ट जुलाई 19 ऑफिशियल होइबा थरम पांगथोथुना लाउथोखिबने लोइनना कोसेम की मकिति क्लास 12 की माइरोइसिंग पांगथोकिद्रब एग्जामिनेशन असि की महत्ता लाउथोखिबा रिजल्ट अदुदा करिगुम्बा माइरोइसिंग अमसुंग मखोइ की गार्जियन सिंग मकेटगी पेंदबा यावरगदि मखोइगिदमक तोंगनबा फिजिकल एग्जामिनेशन पांगथोकनबगिदमक एप्लाई तौरप यागनी हाना खानखिबने मरमसना 12 तमिबा माइरोइसिंगबो मखोइगी थांगनबा मथंगी क्लास प्रमोशन पिनदबगिदमक लाउथोखिबा रिजल्ट अदुदा अयाबा पिखिबगी पतुंगिना फिजिकल ओइना एग्जामिनेशन पांगथोकपद सरुक याजगे हाना माइरोइ चाम हेतपना अप्लाई तौरखिबने एप्लीकेशन थारलिबा माइरोइसिंग असिगी ओइना हायर सेकेंडरी इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2021 अदुसु चलिबा था असिगी लोइसलकपा अमदे थेंगलबद अक्टोबर की अहनब चयुल फावगी मनुंगदा पांगथोकनब सेम साब लोइरे मखा तारकबा अतोप पाउ अमदना मैक्सिकन हॉस्टल अमा इसिंग थोमजिनखेबगी थौदोकता पेसेंट 13 सिरे अथॉरिटी सेंट्रल मैक्सिको दा हॉस्टल अमदा खंगौदना इसिंग थोमजिलकपदगी पावर सप्लाई अमदि ऑक्सीजन थेरापी दा चाउना सेटिंग पिरखिबा अदुना मरम ओरगा हॉस्टल अदुदा ट्रीटमेंट चथदुन लेरबा पेसेंट 13 सिरे अन अथॉरिटी सिंग फंगदरगले हॉस्टल अदु हिडाल्गो स्टेट की मनुंग चेनबा तोला टाउन दा लेबने अकनबा नोंगना मरम ओरगा तोला टाउन फाउदना चेलबा तुरेल अदुगे इसिंगी माइ खंगन हेंगलखिबा लोइनन हॉस्टल मनुंग इसिंग थुमजिनखिबने मेक्सिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सिक्योरिटी की जनरल डायरेक्टर जो रोबेल्डो न फंगदोखिबदा हॉस्टल ट्रीटमेंट चथदु लेरबा मियोय 13 सिगिबाजी यामनमक लेबक्थिबने हॉस्टल अदुदा खंगौदना इसिंग थुमजिलकपदगी इलेक्ट्रिक की खुदोंगसाब मांगखिबा लोइनना ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट चथरिबा पेशेंट सिंग द चाउना चथिंग पिखिबने हॉस्टल अदुदा लेरबा पेशेंट जंगै तरुक्ति टेक्ता काइदना अतोप हॉस्टल रेफर तौखे अरोइबद कंटेंट सिंग मरओइबा पाउ खर असि पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असेदगी यंगबिरिपु पुनमक पथागसारी चैनल असिना तोमदा कानरबदि सब्सक्राइब तौबिदिबसिना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगन नमक पो अमखाना थागसारी।